Ingalawang balita, mi paserne puking katlo at tauling pamamasa ang Senate Bill 2572 o ang Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport Act king Senado inya pong March 18. Aduang pulot aduang senador ding memyeng affirmative votes at alang meg-abstain king mesabing munikala. Ang pangking sponsor na ning SB 2572 ay Senator Grace Po. Nasa na ning susubong nga batas ang makapamya economic opportunities at investment king bangsa. Nasa na mo rin nini ing makapamyamyaliw ang obra kanayong Pilipino at magsilbiya kanong modelo ini. Ani mo kaya ti Pilipinas no na maging king Asia. Aprobado niya naman king House of Representatives ing kaparehong munikala a House Bill 8841. At tatanda ng vinito na pong President Ferdinand Marcos Jr. ing minunang munikalang Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport, paulira kanureng mapilang probisyon, amalyaring maging balakid king ekonomiya ning bangsa.